Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manen apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Tatang! Sabtanda kayon to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta di na akong sabta ni airport. Sumangputak tulatan. Ha? Hanggang pangasima, di mo ipagbagay ti inam ti sasangput ko, okay? Anya? Angan, Tatang? Adda ka di yung nagkinaawatan kaninanang? Basta, mamuam to anak. O sige, bye! Bye, Tatang! Huh? Apay nga takas dyan ni Tatang. Apay kas dyan tinasauna. Eric. Aday ta. Inyong pakik amin na nagargaret mo dito'y balay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kan, Jane. Tamangan mo malawanan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan ako, ma. Nagbabawya akong tinaramid ko. Wan! Napakawan kan. Di kan kaya takabalay. Tamadur manakkan ka. Pagkatam dagita pag tapumanaw kan. Ikan! Anya teraramidon yung Tatang. Apay pampapanawin yung mga ninanang. Apay, di mo amuti kinababoy nga aramidan tinam, Glenn? Di kayo maawatan, Tatang. Alaga analimod ka, Jane. Taultimo anak mo. Di na mo teraramidan. Anang? Anya nga aramidan yung tibagbaga ni Tatang. Kuha anak ko. Ibagamit yung anak ta teraramidan, Jane. Lalakiro ti inam, Glenn. Ultimo kamsat ko, tutupan na. Garang-ganjang da ito'y babae. Anya? Iso apapanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes asikat yagpaya silaw ti pagtangan. Saan? Kasi kamot ti mangidata o Uston! Nagbabawi akong tinaramid ko. Juan, aklunag, nahilaw anak. Suliso ka, ngam nagbabawi akong taychay. Ngam no di nakaya mapakawan. Inak maikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanawak. Kamay kuyog ko ti anak ta, iti ipapanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumrag ka iti silid mo. Darasem. Ha? Tatang? Panawan na kami dito iti inam. Darasem! Awan, Tatang. Inakan. Hala, umanaw kan, Jane. Kadyak kaya tan ang makita pa iti panagrupurupam. Ni, ada kayo matgayam, Uncle Jiro. Adda ni Tatang mo kanakan. Ada, Uncle. Sumrag kayo, ah. Agyaman na kanakan. Ayop ka, kamsat! Tatang! Uston! Aglisi ka, Glenn. Tay kak iti pagnakman da ito'y at tao. Manong, Oh, pakawanan na. Isong adda. Mayak agkid daw iti pamakawan. Ngam nabayagan na pinutan mi ti relasyon mi iti asawam. di ko namkit di! Traidor ka, kamsat. Pakawanan na, Manong. Agparinto mga iti sangwanam nga agkid daw iti pamakawan. Oh, Pakawanan na kuma. Oh, Glenn, anak ko. Glenn. Nanang, mailiwak pa da kayon. Agyaman akta nakisinara ka kanyak. Kunakno kaguran ako. Saan, Nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguranak, maawatan ka anak ko. Di kayo madanagan, Nanang. Di kayo tugurain. Pada kayo latta ti inak. Pinmaysa, amo ka nagbabawyan yung ti inaramid yo. Wan, anak ko. Iso na laan ta. Di na kon maawat ti amam. Nga maawatak mat kiti. Iso ajak kayat nga ipilit ti bagik kan kuhana. Agawid tayo kuman iji balay, Nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Iso asaanan. Kinapuno na, andan plano nga aga-abroad. Anya?
Agsingsingpet kay ti puder ti amam, ha? Madaman ti panang ipagnakadag iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Nga napanunot ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaeng. Iso adi mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panang ipatagnakan ka. Agsingsingpet ka, anak ko. Para kan ka tiya adayok. Ipatpatag ka unay. Kat pakawanan nak no nakarami dagiti sana may parbang. Tawak lang agbidot, anak ko. Napalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti puder tayo ni tatang. Tatasimang putay. Na kayo mati pumanaw. Masapo lamang gadaktap no makatulong hak para itinapintas ang masakbayam. Glenn, ada kadwa kasi mangpet. Ni antim nga Ella. Ha? Honey, isuti kakaiso na nga anak ko, ni Glenn. Nagwapo ti anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, ha? Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumragtan iti silid. Umay kan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspasamak iti pamilya mi. Apay akastoy mo tenter aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan niya ti kastoy. Naramid tupay dya inam. Di maaramid kumat. Ngam nagbabawyanan ni nanang digiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipate mon day jaya tao. Ni Ella itan ti inam. Diyak kayo ter aramidan niyo, tatang. Awan karbangam amang tubngar iti kayat ko nga aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatam. Sa pahak ti maturog. Ta eksaminton bigat. Ang magbuyak pa man iti ladawan iti cellphone ko. Tapangalak iti turog ko. Nagmayat na buy-buyahin iti ladawan mi iti asang pamilya. At dapay idi day di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day to ladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang ditoy. Gapo iti panangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tamaurnos tumot lang ti pamilya mi. Ada ka din ni Glenn? Ha? Jero, sumra ka. Apag isong, awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, ngam nakaturog mat iti silid na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbamain. Ha? Ni, awan. Di ka anak ak tigagarak. Agan! Langag ko ti boses mo. Isori mo arak. Makapasuron. Ni, apay akas jay day jay a babae, Glenn. Diyak man na mo, uncle. Ay, adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanin, uncle? Pinawitan nak ni nanang iti kwartak. Basta watam da ito, ikanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwartam man, Eri. Pangaramata may ti kwarta. Basta, adagatangat. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan na ya. Jak pagan ano nga awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awagamon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Jak kayat. Jak pagan ano kunak met. Kat, kasano nga rod? Awan may ted mo a kwarta kanya? Gipitak ita, iso apasinsya kan. Anya? Pati pa'y kunak kapag puunak iti negosyo, nagastos kon. Dawat kan tumot ngamin adawat iti kwarta. Hoy,
Di nakpabasulan, sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo kami nakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo, nagitin intad mo kanyak. Kuha, saan nakasati kayat ko asawen? Naglawag nga iboy-boy-boy mo, nagitin intad mo kwarta kanyak. Ay na, Rabin, mawampay ni Ella. Anyat imbaga na kan ka, Glenn. Agawid mo no saan? Awan mo timbaga na, tatang. Basta na kuna na dumar ay iti kasar. Diyak pa'y makontak ti cellphone na napanan nga tanday dya babae. Masurunak manen. Urayan tayo latan tatang. Patsi ka sumangput mo taday jay. Una saan? Amang ano inton bigat. Papanan nyo, tatang? Naksapulan ni Ella. Mapanag iti bala iti ikit na nagnaedan mi iti. Ha? Amang ano ijay tinakiturugan na. Nungay awan ijay, tatang. Makamuditan. Basta sa pulog ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang ti balay ti ikit ni Ella. Napintas ako kotse dahi ta. Agtuktukak man langan. Tarasam, sweetheart. Wala daw tan iti papananda. Wan, sweetheart. Ni Ella. Umayan. Anya ti kayat asawan dahi to eh. Ella! Eric, apay nga da ka dito eh. Anya ti kayat asawan dahi to eh. Asino dya inawagam iti sweetheart? Asawa? Anya? Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay, tika sa pulak? Madi na kan kayat. Malubusa mong. Tasyak itan ti kayat na. Anya? Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti sweetheart. awanan bain. Congratulations, anak ko. Nakagraduar ka ni kolehiyo. Agyaman tatang. Kablaawan ka itinarang sa kapanagturpos mo, anak ko. Nanang, sinurpresa na kami Simangput kayo gayaman. Agyaman nanang. Para kada kayo dito abaligi ko ni tatang. Wen, anak ko. Idi pa'y lakal man asimang putak. Diyak lang magbagatap no masorpresa ka. Ay na, nakaragrag sakak para kan ka, anak ko. Nanang, agawid tayo kumanidji balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane, paayam ka dito anak ta. Di ka mailiw kan ko, anak. Kukwa. Please, nanang. Agawid tayo iti balay. Tayo iti pangrambakan tayo iti panagturpos ko. Pangasin. Kuha. Kasla mabainak mo ita. Awan tirong mga pagbainam. Tabalay mo dahi jay. No kasta. Okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kid dinasan. Jane. Pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apan ang papanaw kan ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos apan nagayat ko kan ka. Agyamanak. Ay-ayatan kamit unay-unay, Jane. Nasaya at unay ti Diyos. Tatang, nanang. Daytuin ti kapatgan asagot anaawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatang. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.